Avea le Afiafi o te manatu o le au feitauina se mau me lana fionga pa ia. E whaatomua i foi le whaafelo inga. O le nuu ia po le whanau o le tua le ne Afiafi. O le Lotu salamo o le au feitauina e whapea. Ua whaifo le tangata valea i lona loto. E le ai se Atua. Ua leanga lava i la tou. Ua inosia la tou o mionga. E le ai se tasi ua mio le le. A whafonga whai upe lua e taua. O loo sila mai e ova mai le langi i le whanau o tangata. Ina ia sila fia. Pe iai se tasi ua poto. O se sa ili le tua. E lua tangata ia o lo mo mawai le afionga pa ia le tua le tae le Afiafi nei. O le tangata e whape ifo ilo na loto o le tangata valea ele aise tua. Ma le tangata e whapea o na ia whawhetai le tua. Awa o lo si sila mai fo fonga o Iova me le langi. O na whamaile o le whai upe tolu e taua. Ua la tau alo e se malava. Ua le anga whatasi i la tau. Ele ai se tasi ua miolelei. Ele ai lava se tasi. Upuia me la fionga pa ia le tua e whaato mua ai le whawhelo inga o le ne Afiafi. Manatu lea i e ta oso ai le mafutanga. Ia po le whawhelo inga o le a inga pele o le tua le ne Afiafi. Vele lo leo e whai mafonga o le nei tua le ngaruenga e whata alofa whapitoa. Ilana awauna pasta wili le whare tua male a inga. O oe o le taitai na pale. Tō fia whapitoa e le tua i le taimi whapitoa. Ia ma le soifuanga ua tātou soifua maulai. Vele o le whata alofa whapitoa. Ia ma momoli atu le whaftai i lau sunga le taitai. Whamalo le on sai tute. Whamalo le tauatai. Patalo fo i le autistusi o le ngaruenga wao. SISDAQ le lalolangi. Pasta ia feta papali i maspa le fale tua ma le nofo alo. Ai mai se le sunga ia i tualangi. Pasta ata tenuwasa le fale tua ma le nofo alo. Ngā te lea i le ngalo le whawhelo inga. I le whata mao le ngaruenga wao le sunga ia sawaina e liu. Ia mai se le wharitua. Ngā ta foi lea o le tamama lolo manu malo ia pasta vale le teo. Le au whai ngaruenga tutofia le tua i le tafa ma le tafa le au ma ngaruenga le tua. Whata alofa whapitoa i le Afiafi. Le ngalo le whawhelo inga. I whale tua malolo manu malo o le ngaruenga wao le lalolangi. Whamalo i la autou tatalo, whamalo i la autou tulivao le au ma le po. Ngā te lea o la wau sina o le whaau ma le ngaruenga le matai. Whatalofa i to ina mo tau wharitua te akona i ona vai ngai ruai maise le whanau te lavou. E o lava i ne tātou whanawiti. A vele swafa manu malo Yesu Kiriso. E wha penao na wha wheloa iai. Lo tau pa ia ma lo tau maru. Ile nei Afiafi. Ai le whangai tātou ma le au le tua ia tunatu le avanoa. Ile tātou pese whapitoa ia ona whangai leo tātou ma le au ile nei Afiafi. Afiafi.
o le au whaia le tātou talo. I o vai le tua lo mātou tamae lo fio le langi. A mātou iai le ne Afiafi, mātou te whaftai le wanoa o mawhai o na mātou maua. Mātou whaftai e lea i lau fio e ui na mātou vaia. Le luluti mai o whawhita uli o le soifuanga o lo mātou soifua maolai. Ai mātou te tari tonu malo mātou mautinoa. E te silafia ma e pui pui ma e malutia lo nuu po lau whanau. Po whea lava i tiute na whea ngai ai le malama o tuanai. Whaftai o lea wa mātou whawhale le ne Afiafi. Ma mātou vi ia ma whawhetai a lau fio. O le lea wina mai le mana o le anganga pa ia e tau tolua ina i mātou le ne Afiafi. Ina i alu mo le mana lau upu. Ina ia mawhai o na mātou maua o au whamlianga. Ma mātou vi ia ma whawhetai a i pēa lau fio. I lo lava suafa Yesu wa mātou ole wa mātou te talo tuai. Amen. O nātu le Afiafi nei, o le atatou a ngā iloa i le whiau o le tua mo i tātou le Afiafi nei. E whāni whisili ua manatu e whisili ngi ai le whiau o le tua le Afiafi nei mo lo silfia. Au whanga solo le whiau o le tua e mai le whisili mua mua. E le tau whisili ngia le taimi o Yesu ma le au apostolo. Ma le tau singa o le sapati. There was no question in the time of Christ and apostle as to which day was the Sabbath. Whisili na lua. Mai le tuspa ia lava ia. O lo matua manino mai ai. Aso to nai. O le sapati. Ma le whisili na tolu. E whape whea o na suia. How did it change? Ma le whisili na wha. Ai se a ua toa tele ai la tau. Ua la tau tau sia le ulu yaso. Why do the majority of Christians keep the first day of the week? O le whiau le nā, o le ala a tātou whalongolongo ai le Afiafi le nei. Sa moa le ka le sia le atua whafongafonga le ne Afiafi. Ai mai se sa moa o lo maua o le nei ala ata. O le a tātou whalongo ai le upo le atua le Afiafi nei. Pamale o le whiau po le matua. Ua manatu e whaau tū ali whiau le atua le Afiafi nei. Ma wale tusi e whaila unga e tolu whai upe sifuru ma le wha. E wha pealo na whaitau ina. Ua owi loa. O mea uma e whaia e le atua e wha vavau ia. E le mawhai o na whao popo ia i o se mea. E le mawhai foi. O na ave ese ai o se mea. Ua whaia foi e le atua. Ina ia mata tau tangata i ona luma. E pēr langa se amene la ingo le tua le ne Afiafi. Whaautu ina leo whiau le tua e whapea. Ua au iloa. O mea e whaia le tua. E whaava vauia. When God does something, it stands forever. Le ingo le tua le Afiafi nei. O le atatou whanga solo, ma e mori mau le upo le tua le Afiafi nei. Pei, o na tātou iai le Afiafi whamaila ia, o le vaenga mua mua o le whiau o le tua, i le Afiafi nei. Le salamo e van suiva whai upo e tonu sumai wha, o te le tu uma vaenga i lau whengainga, o te le li liu lava le upu, ua pa u atu i o u lau ngutu. O le upo le atua whe mai o te le tu uma vaenga i lau whengainga, le ar whengainga. Le whengainga le ana tu ina mai le atua ia mose le maunga sinai. O te le li liu lava le upu, ua pa u atu i o u lau ngutu. Pa mai le tu se isaia, e mangu le mutia, e to ululfunga. A o le afionga a lo tātou atua e tu maulea e whaavavau. O lono winga e leisi taimi e te whapea ai
Ma au whapea ua lea o ngā le fionga le tua. Lai o le fionga pa ia le tua o lo iei le ola. O lo a mai ei pēr la fionga pa ia le tua ia te oe ma. Ia la e ao na e savali ma tātou muli ai. E ala i lona finangalo. Ma leo tu se malaki. Pa mai awa o au o Iova. O te le li liu. O le mea lea ua le wha umatia ai o tau le whanaunga ai a kopo. Pai upe fitu. Talu mai aso o tau tamaha. O tau te tea ese ai i au tūla fono. Ma o tau le tau sisi ai. Pai mai le upo le tua i nei. Foi mai i a tau. Ona o foi atu ai lea i a te o tau. Ua feta lai mai ai Jehova o au. A ua o tau fai mai. Ma tau te foi atu mani a. A ingo le tua e le fiawiri nei. O lo iai le vaenga le tua le tau talangia le vaenga le mau. O le tupe le tua o le vaenga le se fuluai le tua. Pe fai tau fai upe valu fai mai ina au maia. O mea se fuluai au tau mea. I le fale o Jehova. O lo no winga. Le ingo le tua e toi whamanatu mai le tua ia te oi maa u le fiawiri nei. A e maua le wanoe tātou te whaafafongai. Vai le vaenga le tua awa e te pule ai. Ai ia whaafoi le tua ina ia maua oe manuia o lau toa lua ma lau whanau. Ai maise o lau e kare sia. O le whaalapo patonga le nā e te au auna ai le tua. Pa maila ia o le vaenga lona lua le whiau, since the Bible plainly states that the seventh day Saturday is the Sabbath. Ai whai mai esu, i nei, au ane o tau manatu o au sau e te tala ina le tula whono por au perfecta. O te le sau e te tala ina, a ia whaatau nuina. Le a inga pele o le tua le fiafile nei, ua le iloa e sa moa ma le larolangi po fea le sa pati e tau puai ai i le tua. Le anga uo ai le ulua yaso, ua whaingoa fo ia sa moa o le sa pati. Ai le ai se mea whapena le tuspa ia. Ai whai mai asu. Aua nei o tau manatu ua usau e te tala ina le tula whono por au perfecta. O te le isau e te tala ina a ia whataunu ina. Awa e moni o te whai atu ia te o tau. E ma vai atu le langi male lalo langi. Ai le ma vai atu lava se iota po sina fasi matai tusi. O le tula whono se ia tau nuu me uma. Sa moa le atu nuu pele. Ele ima vai le langi, ele ima vai le lalo langi o Lotu mau. Ai whai mai le upu a Yesu ine ima vai atu. Le langi male lalo langi. Ele ma vai se iota po se fasi matai tusi. O le tula whono a Yesu Keriso. Mai leo le whai upu le suiva, o le nei. O se na te talaina se poloa inga e tasi e au pito i titi, o nei poloa inga. Ma whaapea ona o au i tangata, e tā ua ia e au pito i titi le mālo le langi. A o se ana, ma o ai e tā ua ia e sili le mālo le langi. Pe ano whai atu ua le iloa e sa moa po where sa pati o le tua. Ai sea, le anga wala langa le au whai lotu ti ngā lava o na iloa o le asa, o le mea wha pau e le se mena whai mai e le tua. Ai whai mai manuia sa pati. Ai ngu le tu sipa ia e le se mea wha pēnā. Au te manao, e te mai moa a staimi tātou pai ai ma e loa tonu le mafuanga. Mana me sa wai le asa lea e tātou te tāpua iai i ona pōnei. Mai le tuspa ia lava ia. O lo matua manino mai ai. Aso tō nai i a tātou sa moa. O le sa pati o le tua. E pēr lang sa men. O le fisini la. I le afiafi nei e fisini ngi ai. E whape whea o na suia. How did it change?
e te whaitau le tusile atani e le fitu, lorima. O ina a matai, ona iai le suinga i tonu le karesia, whai upu le lufu lima e whaitauina. Na te whaia upu i le sili siri ese. Ma wha au matia le au paia a le sili siri ese. E manatu o ia e whali liu i tau sanga ma tu la fono, e tu ina tu fo ila to ila na pule, se ia ma vai le tau sanga, ma tau sanga, mai le vaenga le mu o le tau sanga. E pe alanga se a mele la ingo le tu. A e whaitau, whamai, the Bible prophecy predicts that a power would arise that would intend to change times and laws. The Sabbath commandments is the only one of the 10 commandments that deals with time. I assure you, the pula there, or on the file Malu, corresponding to the lake of the image, was the kingdom of Babel Rome. Tulai mai tasi on valu, ile fa fituono ti a. Pai faitau le ata foi lea, ile tani elu lua le tupua. Ile Malu na fa lea, na ia tulai mai, mai a fai le pule lea ma ona sawa ina ile fa nau le tua e fa fonga. Ile upu le tua tani elu lua o le ato le tupua. Mai ia paperonia se ia o mai I vai le tupua lea e tau talangia le tasi ono valu le fafitu ono vai roma I vai ngasfulu lima tulu valu le tasi fitu I valu na tūlai mai ele pule lea masawa ino le whanau le tua a whenua se la wano sfulu tau sanga o tū le pule lea ai ua malamalama I tātou e tusa o le upu le tua o le taimi lea na tūlai mai ei vai le Malu I vai ngasfulu Malu te toe o mai le so I le pule lea I le lima tolu valu I le tasi iwa valu tasi fitu iwa valu vai ei le Malu I vai ngasfulu Malu la ia te toe o mai le so pe atusa o le upu ale historians generally agree that the 7th of the 10 kingdoms which grew out of the ruins of Roman Empire are le Malu lea Engilani, section le taimi lea, le Malu Falani, le Malu Sepania po Viscota, le Malu Suevi po Portugale, le Malu Alamani, Siamani, le Malu o Pecanti, Switzerland, e le Malu Lombard po Italia. Malu na fitu o lo te toi mai le so. Ai Malu I e tolu. He ruli ventala moskolkota. Malu ia na whata ma ia le pule lea Samoa le atunu pele. E manino le tuspa ia, pea e fua le tuspa ia ma e alu le upo le varoanga, ma le history, ona e malamalama ia le upo le tua. Arfsili, I le Afiafi nei. E whapewhea ona suia. Whai mai le upu, a le atua il tusi o Tesalonia, e lua tolu. Aua nei fase se tasi I ate o tou se tonga fite tasi. Aua ele o mai le naso. Se ia muai ona tau nuu o le tete ese. Ma ia whaalia mai le tangata o le angsala. O le tangata lea o le malaia. O le te atu ma whaamawalunga e ia te ia sili mea umalawa. Ua tau atuaina me mea uma ua ifo ia I tangata. O lea wati eti ai o ia le malu o le tua. Pese I o le tua o ia. O lo whaali mai o ia. O le tua lava ia. Se whauta le whamawalunga. O le tangata ai whai mai o ia o le tua. Ai whai tau le whaperetania. E tau o the son of perdition. O le tangata o le malaia. Ai whai mai o ia o le tua. Pa e alu tuspa ia mai le history. E tasi lava le pule whaatau iai. Le upo le tuspa ia. O le pulenga a Roma po le kane si pope. E leo te whaara whaitara le anga mutato iai. I le taimi ua luka le lulukte mai o whaitara so I whanga. Ai manao le tua. E tau le whau. Ia malamalama tangata. A pearanga sa amen. Pa e whaitau le. I le history leo te. I le unga le
I le vaenga le whamai. Since the New Testament gives no hints of change from the seventh-day Sabbath to Sunday, we must turn to history and prophecy in outline from these steps in apostasy, resulting in the change of the Sabbath from the seventh day of the week to the first day. O e whauta I le pule lea na suia. Mai I le ti a tasi I le tasi tolu lua, I le tasi tolu lima. Jews were discredited and persecuted by Rome as a result of Pa Kokapa revolt. Sa wai nai le whanau le tua le pule lea. Pa le sue ai, e tonu le lei tau sanga o su whai Roma ma sa waina, ma whasio ti ai le whanau le tua. Pea na whai atu sa moa le tunuu le whiawhinei. Whai mai le upo le tua. Lau whai tauina. Christians became increasingly sensitive to any identification of themselves with Jews. The seventh-day Sabbath was one of things both Jews and Christians had in common. Christians began to minimize Sabbath keeping. Many Christians had been pagan sun worship before the conversion to Christ. They had honored the first day of the week, the Sunday. They began to reason that if they adopt some of the pagan customs, Christianity would have more appeal to pagans. Pea inga o le tua le nea Afiafi. O le toi tau whamatalaina le anga I mai o le soifuanga ma le televave. Ai whai mai le vaenga o le fisili lo na wha o le whiau o le tua le Afiafi nei. Why do the majority of Christians keep the first day of the week? E te maua le history pe aluai, ili ti ae tolu lua tasi I le empera whapaupau o Constantina. O ia na say near decree lea, Constantine decreed that all government office, court and artisan shall be closed on the first day of the week, the venerable day of the sun. O le aso, o le atua whapaupau o le la. O ia rea na ia say near, ma o mai e tonu le Lotu Cristiano. Ti a, tolu ona wha. The Council of Laodicea, Moral Canon 29, stipulated that the church had changed the day of rest from the seventh day to the first day of the week. Pai whaute ia I le malosi o le pule whamai o ia o le atua e nofo le malu o le atua o ia o le tangata. Ai o ia whaia le mea sili o na whaingata ua I foi le laulangi uma ma muli ai le laulangi. Pae sue I tala ia whamai both Protestant and Catholics acknowledge this change. Malama le leia Lotu Protestano I le suinga lea. Ai se tatou whalongo le karesia pope. The church substitute the observance of Sunday for the observance of Saturday, a change for which there is no scriptural authority. Malama le leile karesia I le mea le la tau te whaia. Stephen Keenan, a doctrine Genesism te maua I le tasi fitu wha. I le tusi al pope. Pa whonga le maua le karesia. You may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Te maua I le kani no Captain, The Faith of Our Father, page 89. Ai sea, ua to atele e Cristiano, ua latou
muli ai suinga lea. Pea e alu I e kalesia o tam fai mai leanga o tātou ia tātou te aralanga I le urua iaso. E fai mai le tua e le suia se I ota paswam sai tusi o lana tula fono. Ai lore le e kalesia tau sesa. Le mea la tau te faia. Le kalesia lutelu. They, pasingo, they Roman Catholic. Alert Sabbath change into Sunday, the Lord's Day, contrary to the decalogue of, as it appears, the church dispense with one of the 10 commandments. Mai I ospe confession le article e lus fulmalvalu. I asked out tinonga me tisilato. There is no positive command for keeping holy the first day of the week. Tautino le kalesia me tisi le eise positive command e fa pe naona tausi ai le aso sa po le ulu ayaso. Fa mai ai le tangata le Amos Pini, Theological Compendium, page 180 to 189. I asked Tautinonga ale kalesia congregationalist. It is quite clear that however readily or devotedly we spend Sunday, we are not keeping the Sabbath. Mai ai le tangata o RWT, the 10 Commandments, I le page le tulau tasi o ono, le tasi o fitu. Malama le leia kale sia tau sia le sa, o le aso sa e lo se me fai mai ai le tua. Ai ale lotu perpereane. The moral law taught forever, bind us all. Neither taught Christ in the gospel, anyway to shall but much strengthen this obligation. Le tau tino fo ele lotu perpereane la tau. Constitution of the Presbyterian Church in the USA. Ale kalesia ni langi. There is no word, no hint in the New Testament about abstaining from the work on Sunday. In the rest of Sunday, no divine law enters. E pea langa se amen. Pai mai ai kenan eating the 10 Commandments. Malama le lei. I la tau o lo tau sia le sa moa. Ar sini le Afiafi nei. O le ase upo Iesu le maia I tangata Lotu ia. Pai mai le mata Iesu 5 fitu. Pai upo iwa. O tau tangata pepelo. E ta tau lava ia te o tau le waloanga Isaia ua whape mai. Ua whalata mai a tau le nei nuu. I o la tau lau ngutu. Ma vivi mai a tau I o la tau lau ngutu. A o la tau loto. Ua matua ma mau lea ia te ia. Pa mena le fai upo Iesu. Il fai upo le iwa. E ta puai fua mai I la tau ia te a. I lo la tau fai mamata upu o polo a inga tangata. Sa moa le atunu pele o le aso sa o le mea wha pau. E leo se mea na fai mai ai le tua. Fai mai Iesu la mai le Afiafi nei. E ta puai fua mai I la tau ia te au. O lona winga le inga le tua. Ua won mai Iesu lana whanau. Fai mai e tapua I fua mai. He says that such worship is in vain. Fai mai tu se Isaia. Ine 5 sulu sufa. O e tu tupu mai a te oe la tau te mea na whatafuna ina mai ana mua. O le whanau e ustai le tua. Le whanau la tau te muli e tau sia le tu la fono. Se fulu le tua e awhia ai ma le sapati. Ai wha mai le upo le tua e te whatuina whavae. O lea tupulanga, ma lea tupulanga. Ai wa iai whai ngoi whai ngoi oe. E ngoi oe o le ati ai solo. O le whaola I mga ala I mea no nofo ai. Mai Iesu po le atua nei a whai e te liliu ese lau vai I le sapati. Ai le whaia lau la maloto I lou asa sa. E leo le asa sa le tapu e tātou sa moa.
o le aso sa o le sapati. Ma e ta ua le sapati o le aso fia o le aso ua sa ia Iova, ua mamalu. Ma e wha mamalu iai, o lo e le whaia au lava amio, o lo le maua ai lo lava fia. Ma e le tau tala i au lava upo. Ona e fia lava lea ia Iova, o te whate te anu fo ia toi lunga me maurulunga o lelangi, o te whawhanga fo ia toi i le tofi o ia kopolo te ba, ua feta laima ia e fofonga o Iova. A pealanga se a mene le aingo le tua. The Bible speaks of those who would bring about a restoration of God's holy Sabbath. Le whanau filifilia le tua. Ai tarofa ia Samoa le atunu pele. Olo alalanga Samoa i tula fono i le whaavai o le tula fono Samoa. A le fesili le fiafri nei, pe whaamata e a le whaavai o le tula fono le tua. E le mataita ina ai lau whainga malo. So se atunua le larolangi e peise le tula fono i le whaavai o le tula fono le tua. Ai a whaita atou te soli ai o le upo le tua. E matuama mafa le sala le tangata le tausia le tula fono le tua. Ua whape atu Iesu ia te ila tau. A whai ana o tau tawaso. Po ua le ai sa o tau wang sala. O le nei alo whape o tau. Ma tau te wa ai. O le tu mawai pea la o tau wang sala. E manino arfe tarenga Iesu wana e tawaso. E te le mwhai ona e whai ala ang sala. E whaatusa le tangata e pupula e tawaso. E ti ngā lava ona mai atu o le asasa. O le mea whapaupau. A e whai tawaso o lava. Whai mai le upo e le atua i nere tu se Iakopo. O le nei o le ue loe whai le mele lei. A e le whaia. O le anga sala lea i a te ia. E ape alanga se a mene le aingo le atua. Mai ngarue ngai lima rua iwa. O na tali atu leo pe telu mula o pe solo whape atu. E tusa o na sili o lo mātou ana ana i le tua. I lo mātou ana ana i tangata. Samoa le atunu pele le karesia whaafonga. Ua e vai atu i le anga i mai o le soifuanga. I le whetu leni mai e so se tua i ngā mea. Te tupu mai o mafue e o lo longa. Ai o lo sawa i whai mani whaamarasingo le tui. Ua so ai le lolangi, e le iai se vea ngā taimi le lolangi, i le tala whasoro pito, e o ma le taimi le nei ue soifua, ma au soifua ma ola ai. Ai whai mai le upo le tua, i nei po le upo pēteru, e sirilo mātou ana i le tua. Ina ua o pēteru mara o pastola, mai mu ave lokat whare pui pui, i le mata upu lea. Ai whai mai, ua lokat whare pui pui, e lui whare angeru ta tala whare pui pui, ma whai e o la unga i lumo al manumalu. Whai mai ua sue, ai maua whai mai o tangata e tau suea, la unga i lumo al manumalu. E whai loa le upo le tua, e whai pe nārmana onga te au, le whewhi nei. Pe te whai tio le wheau, a e sili lo mātou ana i le tua, na i lolo mātou ana i le tangata. Upo Roma, i le tusi Roma i onos puluono, tau te leilo ea. O le tau te au tu ina atu e o tau e whai mau auna e ana iai. O ana au auna o tau. Tau te ana iai. Po le anga sala e o i le oti. Po le ana e o ai le ami o tono. E pe alanga sa mene la ingo le tua. Bai wha Britania. When we understand the issue, we should obey God rather than the commandments of men. O le ala commandment of men, le tula fono e wha wa soli. Wa soli pala e Samoa, ai moise le lalo langi atoa. Wa le iloa wha wasenga, mea pa ia, ma mea le pa ia. Ma tu se Roma, e iwa ono, ai le pesa i wo i uvale le fionga le tua. A wa o tangata mai a Israelu. E leo Israelu i la to uma.
I oe, ua lalanga o le lotu kersiano, ai whai mai le tua nei, i oe le o kersiano uma i tātou, e leo Israel uma. E loa le Israel moni i le tū, i le tau singa le tū la fono le tua, e Afiafi ma le sapati. Whai mai le whai upe fitu, e leo le whanau fo i la tō uma, a wana tupu mai i apera amo i la tau, ai whape mai, e walawina lau whanau i aisako, ai upe valu e tāua, o lona winga le nei, o le whanau le tino, e leo le whanau o le tua i la tau, ai whafonga le upa le tua, ai peitai, o le whanau ai le upu, ua whala ina, e tā ua i la tau o le whanau. Amen la ingo le tua. Le whanau le nā le fia, whaafofonga ai le lani, le whanau la tau te talia le upu, ma muli ai e tusa o le fionga pa ia le tua. Mai le tusi e isaia e valulu e sfuru le mau masani, i nā sa ili ia le tu la fono mre mau. A whai la tau te le tau te le tusa mai upu, ua le aise malama lama i a te i la tau. E isa uo, e lotu le si ka le si e whai mai a i o le tusi ululi, o le whai atu awe mai o i o le tusi ululi a. Ai o te mana o te tau, e le aisa o ngā te alanga i mai pisa le tusi ululi a te le muri le mea lai whai mai ai le tusi ululi. Ma le tusi e le mea lua tolu suona su fitu, o lo whapea o na wheta lai mai o Iova au. Au atou te whaalongolongo i upo a wheta o ewa valo i a te tau. Ua la tau whaasese i a te tau, e whai mea whatauwa. Ua la tau tau talatu li whaalinga, mai i o la tau lava loto, ai le mai li fofonga o Iova. O lo tau talatu pea i la tau, i e ino mai i a tea Iova. O lo wheta lai mai Iova, e manuia o tau ma ua la tau whapeatu i a te la tau uma, o e sawa vale tusa marfinau vale, o la tau loto, e le o i a te o tau se malaia. Sa moa awane whase ina oe, i upa whai au o tuturunga pule la, ma whai mai e le malaia, le ai o le tātou te anga i taimi, e sa sa mai ei malai fitu ar toa sao le tua, ai e whai mai e mua, sa sa e le whanua le papala, e matua papala i la tau te tau sia le whai longa le mang whiai, o le ulu ai aso. Tau angelo e tō tolu sa moa, ua umar whiau le whiawhinei. Whai mai le whiau o le angelu, na ui loa fōi le tasi angelu o le taulo tua ingo le langi. Ua ia te ia le tala le lei e whaavavau. E whola atu e no nofo i le lalo langi, i atu nu uma mai tu a inga, manga ngana ese, manu, le Afiafi e Samoa, le avatu i launga ngana Samoa, whiau o le Afiafi nei. Bern whai upe fitu, whiau o le angelu, ua whape atu maleleo tele. Ia o tau mata tau i le tua. Ma vatu ia te ia le vinga, a ua o mai i le tuaso, o lana whaamasinonga. Mai o tau wifo i le na whaia le langi, ma le whanua marsami, a toa ma puna vai. Sa moa le mana ongar whea wifo i le tua, o le na foa me uma. Foa ima oe mahau, e ta ua le pale li o le ngaruenga foa, peitai ua esa mea, ua ifo iai le pale li, ua u le tua, i le atua malona rofa. Mai le whai upo e valu, o na muli atua i leo le tasi angelu a whape atu. Ua pa u papelonia le aitele. A ua e whainu inu uma le waino le toa sa, o lana whaitaanga. Sa moa le atunu pele. Ua whainu, ua pa u papelonia le ata o le kalesia e mai, ua e whainu inu uma le waino le toa sa, i lana whaitaanga. O le ale waina le au whainu ai e papelonia, ia, o whainu ai papelonia. O le waina, o ofi mai a o ngā whapaupau. O mai le kirisimasi e leo se me whai mai ai le tuispaia. O mai le Easter, e leo se me whai mai ai le tuispaia. A o mea na au mai lava i tonu a o ngā whapaupau. Le e whai mai le tua.
ua pa u papelonia le aitele. Aisea, awa ua e whainu inu uma i le waino le toa saa o lana whaitaanga. Mai le wharinga su whaiva, spulu e tāua, pia ua angelu lona tolu. Ona muri atua i lea ia te ila ua lona tolu angelu wa whape atu, male leu tele. Ai se tasi e ifo i le manfe ai, ma lona whatangata e ale atua, ma talia le whailonga i lona mua ulu polo na lima, o le ata o lo usitai ai, ma e talia le whailonga lea, le upo le atua, e inu lava ia i le waino le toa sao le atua, ua le lingi atu e le suia, le ipo lona tosa, e puapua ngā tia fo ia i le afi, male te yo. Pe ano whai atu, i mala e fitu le toa sao le atua, le wharinga sifuru le ono, whai mai e sa saa mai, e le angelu, lana ipu i le whanua, ma whape na ona mai e le papala whai mai, ia i lātou na lātou tau sia le whailonga le manu ai, ma lona whatangata, o le ata o tapua inga le urua yaso. Le aso sa, pe a e whaalongo ma maua le lein whiau le polo nei. Sa moa le atino pele, ua tātou iai taime le toi whaalwhai le upo le tua, ua tu sao, pe te talia, pe te le talia, ai ua whai ma mori mau i lau whaafonga. Me leo whiau le tua, le whiawhine le whalinga le spulvalu, a le whai upo e wha, ma le lima. Ua au whaalongo whai le tasi leo ma le langi, ua whape mai lau nu ue. Yo tau o ese ia te ia oia, ia te ia lea papelonia, ina nei whatasia o tau ia nangasala. Ina nei to fusia fwoi o tau, i ona mala. O le whiau o le leo Yesu a langa mai le langi. Whai mai, ua whape mai lo nu ue, sa moa le atunu pele. Le kalesia whafonga, i o tau o ese ia te ia, papelonia, mana o onga, ua whaafilongia ai leu pumoni, male tala le lei. Ina nei whatasia o tau i nangsala, ina nei tofusia fo i o tau i ona mala. Eu pelima, awa ua pa i atua ngā sala le langi, ua mana tua fo i le atua, o ana mio le anga. Sa moa le atunu pele o le whiaulu nai le Afiafi. E manatu e vea o se whiau e te ti matai la ta whainga malanga. Awa ngai mai, ma whalute mai, whisaua inga, ma whainga tāra sau i fuanga. E le i maua mua i le whangai lele, i le tala whasolo pito, ai ua tātou i le konvikti, ma le a ngai mai, ua filongia ma lilo fia i le whangai lele. A lo sau mala le toa sa, a le mana onga le tua, alu ese, ina ne i maua o i mala le toa sa o le tua. Ero le mau na whautuina i le whiau le tua le ne Afiafi, le upo le poto, whai mai, ua o wiloa o mea uma e whaia le tua, e whaava vauia, na iloa e au auna le tua, na whaia le tua mea uma, e whaava vauia. Whai mai e le ma whai o na whao popo iai, o se mea, e le ma whai foi o na ave ese ai o se mea. Ua whaia foi e le tua, ina ia mata tau tangata i ona luma. E apea nanga sa mene la ingo le tua. Mai whiau o le tua le ne Afiafi. Ua owiloa. O mea e whaia le tua. E whaava vauia. When God does something, it stands forever. I le suafa o Yesu. Amen. O lau saunia le talo. Yo vai le tua lo mātou tamae lo fio le langi. Ua mai a le whalau loina o lau upu le nei pō. Talo le mana o le anganga pa ia. Ia no whawhale I fina ngalo o lau nuu po lau kāresia. Ai mai se o wōma o mea mai o lau maua le wanoe mātou te mori mawina. Le lo loto le lau tele le mawalunga o lau alofa. E ala ia wa fionga pa ia. Ia tāpena ina I pēo mātou tangata sa ili. Ia mātou sa ili mano mātou mautinoa. O loo mātou wanga ia tu le wha moi le langi ma le ola e wha mama. Wha manuia lau fio le nei pō.
Whawhitai tele i lo te lio i mātou i lo suafa Iesu. Amen.